ko de do non otoje woni nabude matériel fi simando ngoy sa nani taja eba taja si eba ko konko CNRD woni wadude kono na do tun jentite kanyum kadi maim fem o équipe do fa yimbe soferbe do wombe yobude taxe yobinabe ko yobi do kon fo jentite do kanyum kadi ko be woni yewtude ka plateforme ina do ndare engede fopum ko dum do fewndi do ina souffrance mo soferbe woni wadde wala ina do ne ento Allah wala subhanahu wa ta'ala yalla be nangen ne ballal ko dum do fewndi do wala na dum do faala den kono ko Allah yitma ko dum jabata kentede ça passe sendite moƴƴa yewterne parce que min do mari do information ji tati fi chauffeur bebe sendite ɗum ɗo ka plateforme ji mon 1 2 et 3 fo plateforme ji routier ɓen yiɗi wonɗo e mon ka WhatsApp nde yewtere ɗo mi ala wolde inde mon onon duwaɓe wadde ɗum ɗo ɓen ɗon andi qui vous êtes hewtino e yewtere nden ka nder plateforme nder ton miɗo marɗo information capital momi hewtintaw par rapport e ko suti on kon e par rapport ko wawɗo wadde kon ko hanuɗo waɗude kon fi o sonjaɗo iw jentite moƴƴa yewtere nden kupoɓe ɓen kañum kadi Amadou Lenseng Fodea image e kala onon ɓen kupoɓe vidéo ji an ɗin e audio ji an ɗi waɗaɗi ka del plateforme ji koto Moukhtar coupe kum parti on ko mi woni e waɗude ɗo gibi ka mi fuɗɗi heɗintinde on ɗo ka monsieur Mamadou Bari woni e yewtude ɗo kon chargé de conflit ka CNTG taƴiton nde yewtere nde moni e wadde ɗo naɓon soferjo kala wonɗo e wurbude levier jogiiɗo walan wonɗo e ɓoylude njandi woni ko janal on ti jogi woni ko tosogal on ti jogi woni ko wonɗo e doginande goɗɗo woni ko wonɗo e doginande hoore mum jentite nde yewtere nde moni en e addande ɗo nanon nde moƴƴa kañum kadi ando manipulation mo ɓe fondi waɗugo ngol pita ɓe gollitira on onon syndicat transporteur ɓen ɓe waddindira on e chauffeur ɓe wonɗon syndiqué ɓe moɗon ɓen jentite moƴƴa piège on ɗo gandi nde ñande mi yewtino fi Alaji Ba Ousmane Allah waɗi wonɓe ka responsable ɓe UPR ton laɓɓinaninmi kon ɗum woni ko yidirno ɗon e Alaji Ba Ousmane maître Mamadou Aliou ɗo yewti fi sonja on bulliwel iɗo gandi ɗum ɗon hino ɗon ɗum ɗon noon mi yi journaliste jo Ceerno Madiou Ba wonnoɗo e animude on les informés wonno ɗon Africa 2015 himo iwde num Fouta o inni ngol laawol ɗo si ndungu ngun tawi ngo ɗon ngol taƴay jentite noon ko moni yewde ɗon kon saaki ton kadi moƴƴa yewtere nden nde hewta kala on soferjo yoɓinaɗo taxe iniki hikka mo tawata o train wonaɗo e memminede ɗo aray noon ɗannina fimaɗa woni hande kadi few onon ɓe fondi hamugol ngol ɗo onon wonaɓe yoɓinede hande ɗo litre carburant 12 000 ka tawata litre on ko 6 000 doit yeyede ka pompe hande ɗo ko onon mi woni e waɗande nde yewtere ɗo onon tawɓe ɓen ko sabu moɗon hande ɗo si CNRD hino darti hino lutti ka woni ɗon jogiiɓe cordon de la bourse on ko onon wonɓe tourninde leydi ndin haɗi CNRD han joni yana ko onon noon hande ɗo wona siiɓorede watuma sonsoli wi joɗani boobo ko non ɓe wa'ani on jentite nde yewtere ɗo nanonde moƴƴa hutoronde kañum kadi sakitonde moƴƴa ka plateforme jentite ɗo ka maître Mamadou Aliou Bari woni e wolde ɗo ka plateforme ina ɗo ndaare engede fopum ko ɗum ɗo fewndi ɗo ina souffrance mo soferɓe woni e wadde o voilà ina ɗo newi en towi Allah wala subhanahu wa ta'ala yalla ɓe nangen ne ballal ko ɗum ɗo fewndi ɗo voilà na ɗum ɗo faala ɗen kono na ɗum ɗo faalanoɗen na ɗum ɗo kadi cippirnoɗen fi muɗum rowani ñande darnoɗen ɗo leydi ndin moins de 24 heures haɗe ɓe landike négociation mi andintina on ɗum ɗon onon waɗunoɓe ɓen on tuma négociation ji ɗin échoui ko onon mi woni fewtude ɗo kañum kadi tout n'est pas tard fo gaynali bonde on hulata kerikin hulon gardijo on hulata dogon bawal ngal ka l'école aron ƴetto martore nden fiyargol kuda leydi on yoɓintake taxe ji ɗi wonɗon e yoɓinede jatte ɗon iɗon andi hande ɗo ko jelu voyage ji moɗon koko wonɗon naɓude o matériel ɗo ko an devise ɗum wona yoɓede voyage goto remorqual ko $5,000 wona facturede miɗo landi wonɓe ɓen ka facturation yoɓe addanan preuve ji ɗin ɗe janɗe ɗe rondi ɗon ɗo o matériel wona ɗo nabeɗe ɗo ko $5,000 ɓe woni facture de chaque voyage parce que ko voyage aller retour wona ɗo yoɓede $5,000 platowal wona e yaltinirede matériel on fi yawgol naɓoya ka tippinoyte ton ko $5,000 on $5,000 ko jel wona ɗon yoɓede ɗum ɗo miɗo acci onon tigi yon addu ka nder plateforme ɗo waɗon
ko on ɗum no waɗi ɗum ɗon ko paske ino considéra laawi ɗin ino boni risque ji ɗo mari ko otoje kese duwano jonnede financement on a été déjà obtenu woɓɓe go yehi hen doy ke ɗi mbuuɗi ɗo ni orientiɗi nokkugo kon duwanoɓe jonnede otoje kese joni noon mi yettinoke on e live go ɗe otoje chinois je wonɗe arde ɗo tawɗe ko kese ñande ɗen ari ɗe hewti otoje moɗen ko gareteɗe intérêt mo ɓe hendi on noon kaɓe woni on e transportinirde ɗo e ɗe laawi bonɗi ko onon yon transport otoje moɗon ɗen wuubonɗe e ɗi laawi bonɗi ɗo ɓe hendo marge on ɓe hondo intérêt on kese maɓɓe ɗen addoye ɓe ƴetta ɗin mbuuɗi ɗi ɓe économise ɓe sooda ɗen kese hande kadi inne otowal kingal dogata importowo oto hande kadi tawa suusata importugol ɓe interdisa kala otowa mangal plus ngal 10 ans importetake ɓe waɗoya noon visite technique onon kadi otoje mum bonuɗo ɗen ɗe ɓe bonni ɗen ɓe rondini ɗe kaɓe rondini doguɗon e ɗi laawi bonɗe ɗo ɓe inna hande kadi ɗen circulata ɓe oblige on yo yaw ñawloyo ɗon noon ɗe otoje maɓɓe kese ɗi ɓe woli fi muɗum ɗo ɓe inni woɓe wadde usine made in Guinée mi fillito yewtere nden mi yeeto on ɗo kofo mo ɓe woni e waɗude hoore moɗon on e voilà pourquoi ko on hanuɓe immade daro dadito mi fillo yewtere nden maître Mamadou Aliou ɗo inni hina ɗum ɗo faala no ɗen kono ko ɗum ɗo wonɗen e wadde ɓayen ala feere c'est pas vrai hiɗon mari feere arrêtez d'être dramatique arrêtez d'être fataliste itte toñugol Allah wi on ko Allah waɗi ko enen suɓi ɗum ɗo nder tampere ko onon suɓi nde ƴettugol marto wonton hande kadi travaux publics e argol soppa laawi na ɗum ɗo wonno ka contrat on ko wi hiɗon yoɓede $5,000 par voyage naɓugol e artugol na yon ƴettu retour ɗum ɗo ko fiwata retard de voyage on ko yon tippin tunnangon kañum kadi laawol ngol arton ɓe sarta on kañum kadi $5,000 hande ɗo ko jelwona ɗo yoɓede par voyage e hoore ɗum kañum kadi ɗon waɗana escorte hikkotoɓe yeeso sécurise dongal ngal ha tippinoyon o escorte ɗo eɓe ñamude mbuuɗi makko ɗin hino waɗa son ari on hewti ka base logistique je na kawtoje mon hano ɗo waalugol ko yoɓe naɓu on ka base ji waalon ton jonne ɗo ñamete on ñamata mbuuɗi moɗon ɗin ɗum ɗo no tawa e contrat on kañum kadi no tawa e contrat on ko yon dogir ñalorma tun na yon dogir jamma kala ka hewtuɗon hôtel ko yon yoɓu ko ɗum waɗi si yoɓa ɗon o $5,000 ɗo ɓe noon hande coxerɓe no hendade ɗi mbuuɗi moɗon fof ñamadi otoji moɗon ino yanude hiɗon soñjade pineje mon no wobade si ɓe gayni naɓinde o matériel on ɗo train on fuɗɗoyke golloyde wutte fi affaire oto train on ko yo addu marchandise minereji ɗin o ittamo à l'intérieur oya addoya passager donc onon ɓe kaaroy ɗo ande fi affaire passager on hande kadi wuttengo ko ɗe train je ɗo transportata onon e otoje moɗon o muuɗa e otoje moɗon ɗen camion je ɗen noon kañum kadi marchandise iwowo on Conakry ko ɗe on ɗo kañum kadi train ƴettata marchandise conteneur on naɓa mo ha o hewtoya Beyla naɓiroya noon ha hewtoya intérieur onon ɓe camion je ande wutte fi affaire transport on kala ko on heɓali intérêt e nder transport on fi oɗo projet ande hande kadi wutte affaire transport on ɗano to woni heddo hande kadi jogiiɓe benje ko ɓen ɗon heddorto ko innete kon intérêt ko innete kon transport de marchandise wuttengo sinara ko njulajo hande kadi sarji on kadi njulajo mo tawata train on ala e hammirde kaw yarata ɗon ɗum ko ɗum woni ko heddoto ko labe e perle mboke ko ɗum ɗon heddoto kono kala ko innete ino naɓirede sengo Haute Guinée ino naɓirede sengo Guinée forestière hara yeggite fi ɗum ɗon sina naɓirowo marchandise tellen hammugol banankoro en tout cas kala ka train on hewtoyta haray ko hande kadi ko yon aro e ɗin garji ɗon tippine ko non en transport aray maɗɗon yeggite aray fi transport innugol ngol Conakry conteneur ino tippina yo mi yaw mi ƴetta on conteneur mi naɓa mo zere kore yeggite fi ɗum ɗon o train marchandise ɗo tawɗon ɓe inni ko multi service jo passager ɓe ɓen ko oɗo o transportata onon ɓe auto e wonɓe heɓude fewndo ni accident ji mortel ji ɓe gollitoro e ɗum ɗo fof wiugol si a ƴetti train on c'est plus facile alors que non keno Conakry express de renino ɓe o nigéride ɗum ɗo fof ko mi onon e jonnirde ɗum ɗo ko yon andu si on immaki dari ɗen daditiɗen fewndo ɗo o so jigay no fondi ɗannina e fi muɗon on o mula e fi moɗon on few ko onon noon ɓe woni e hoosude mi waɗa ɗo noon pause mi andina carburant on fewndo CNRD arno hari ko 12 000 yeyete ɓay ɓe waɗi kudeta on ɓe artiri 10 000 ɓe ittani en 2 000 jiɗi jama on fof kelli weltiɗen anduɗen wondema ɓeɗo wiwɗen enen ɓeɗo ɓe ari fittangol en gonɗi critique uɗen padre wiwɗen e daari ɓe jaka wari en
fewndo ɓe watno ɗum hari litre carburant on duwanno ka ɗuytede on tuma parce que ari on tuma carburant on hari no towiti ɓe ŋanyi ɗon ha ɓe tawoy hande kadi wawata gasude ɓe artiri to 2000 ji ɗin hande kadi wontoy o primo wonɗen ɗo fewndo on tuma ari litre on ko terlen ka baril on ari on tuma ko terlen 120 000 120 et quelque 126 wonno hande ɗo besino a moite ko 167 170 ko ɗon wonɗen ka ete ɗo ƴawoyaygo e seeɗa parce que no ete on hewtiri demande on ƴaway carburant on hande kadi sengo Europe sengo Occident on prix on o ƴaway kono ko ƴawata ɗo ko seeɗa haray o tippitoyke kañum kadi fewndo hande ka fewndiɗen ɗo si ko yurmetenoɓe jama on harana wonɓe wadde profit e hoore meɗen ene wonɓe tourninde leydi ndin carburant on ene wawano yeyede entre 6 000 à 8 000 francs je dis bien 6 000 maximum 8 000 kono hande ɗo ko ɗon ɓe woni heɓirde intérêt ji maɓɓe ɗin chaque litre mo sooduɗa an omo camiowal ma an omo otowal woni ko motoru ko wonɗa wo e mum ko ɗum ɗo hande woni e permettude CNRD dartagol kono mi woni e yewtirde ɗum ɗo ko fi en andu hande ɗo landaki en ƴettu finkari landaki ɗo hande en ƴettu hayre landaki ɗo en waɗu hay hunde darne tun hande ɗo leydi ndin darne activité ji leydi ndin